Halo, makin atra යාළුවනේ. අපි අද වෙනම වෙනස්ම වීඩියෝවක් කරන්න යන්නේ. අපි හදන්න යන්නේ චිකන් බිරියානි මොනවද? ඒකට කියන්නේ බා? චිකන් බිරියානි තමයි. බිරියානි තමයි. ඉතින් අපි බලමු අද හදන විදිය. මේ තමයි වඩු ටික. හරිද? මේ ළඟටවත් නැහැ නේද? මේ කවුරුද? ඉන්දර දේවා. චිකන් ද පානේ මොකද බම්බෝ මේ ඔක්කොම මේ අපිට 4000 කීයද බා 4500 4500 නෙවෙයි මේ චිකන් මේ ඊට වඩා කියන එකයි කාරණා ඉන්න රිසීවි බාස්මති බාස්මති අල්ල සමගින් සීනි දාලා බිරියානි හරි ඉවරයි හරි මේ ටික තමයි අපි ඉදිරියට ධර්ණි මේ හොදලා කපපන් බිජ්ජෝ හොදලා කියන්නේ මොකක් කරන්නේ මේ කියපන් මේ තමයි ධරණී තමයි අපේ උසම පුද්ගලයා in the world නෙවෙයි ඔයර මනවෙන් සුරා මෙයා තමයි ඇවිල්ලා දර්ශන් දර්ශන් කපනවා තමයි එයා හොඳට කපන්න දක්ෂයි එහෙම දෙයක්ම ඒකට මෙයා තමයි ෂේන් ජොක්ෂන් මේ තමයි හරින් ප්‍රනාන්දු මේ අවිනාශ් ප්‍රනාන්දු මේ පුගලෙන්දන් ධනුෂ් මේ කැමරාකරණය කරන්නේ අපේ මිස්ටර් දිනුෂ් ෂාන් අයිතිකාරයා ඕනර් ඔෆ් ද ඔයා තමයි මේ මෙහිටල්ල බවන් තමා අපේ වඳුරා ඒ කියන්නේ monkey of බවන් කියන්නේ මෙයා තමයි අපේ මේ ලීඩර් ඕගනයිසින් ලීඩර් බවන් මේ බලන්න හරි දැක්කයි මොනවද හරි දැන් මෙයා තමයි අපේ ලීඩර් දැනට මේ ඕගනයිසින් ටීම් එකේ ඉතින් ඉදිරියට අපි බලමු ඒ ඉන්ජේ වුණා සයිඩ් වැටි උඩ ධර්ණි බූතරි කියපන් සිංහලෙන් දැන් අපි මේකේ පුදිනා අත හොදනවා නෙමෙයි හොදනවා තව එතන ලුණු කපනවා වෙන දැන් ටිකකින් ඕන තියෙන දේවල් ටික කපලා විතරින් කරලා ලුණ නව වෙංගායෝ ලුණු වෙංගායෝ කාලා சாப்பு வரலாம் நல்ல பிரியாணி செய்யறேன்னு சொன்னோம் இல்ல சமன் அவனே அகில இலங்கையில் நஞ்சு நைக்கும் போட்டியில் பெற்றிடப்பட்ட தரணி தான் இப்போ நஞ்சு நச்சுக்கிட்டு මෙයා තමයි අපේ බවන් கொஞ்சம் இடையே விரட்டே கொஞ்சம் சரி போக மாட்டேன் දාන්න ඕනේ RGB எல்லாம் இருக்குல்ல நைட் கால පල්ල දාන්න அட இங்க வாரேடா டேய் அட ஸ்பீட் கோபர் ஏதோ வீடியோ வச்சிருக்காங்க මේ දරනම් මගේ எல்லாரும் பாப்பியோ அப்படி ஏண்டா இங்க வச்சிருக்கீங்க அதான் தீபயம் பாருங்க வாய்ஸ் தரப்பல்ல මේ செட் එක වැඩ டேய் மச்சான் ஒரு புகையாச்சு போடுறேன் புகையாச்சு போடு ඒක දානවා இதுல எடுங்க කමොන් ෂේන් இல்லப்பா நானும் புடிச்சிட்டு கேட்டா හදා පරිසම பரவாயில்லை ப்ளாக்ல போயிட்டு ரெவென்யூ வந்து அப்படி போடும் මොනවද බා යාළුවනේ අපි දර හොයන්න තමයි යන්නේ තෙත හරි දර හොයාගෙන ඇවිල්ලා දර තුට්ටක් මෙයා කරුම් සෙට් එකක් ඉන්නවා ඉතින් මේ පස් දිනක් ඉන්නවා 1 2 3 4 දර ටිකක් හොයාගෙන යමු මේ නැත්නම් අපිට දර මදි වෙනවා හොයන්න සෙට් එකමු ගයිස් එන යාළුවෙක් කෙනවා දුර ඈතින් එයාගේ නම තමයි අනුරුද්ධ පෙරේරා සාදුත් සමුදු ආවන කවන්නේ සල්ලි දෙන්න කාටුකුල්ල කොරියන් 1 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
இன்னும் ஒரு மைல் விளங்கல. නිකන් ගිහිල්ලා බොරු වැඩ ටිකක් පෙන්නන්න ඕනේ. දර්ශන් තක්කාලි කපනවා, හබිනස් බලනවා ඒක. ආය ආය කියන්න එපා යකෝ. ඕ ඒක විතරයි ආය ආය කියනවා. මේක දරණි. අනුරුද්ධ මොකද කියපන්. මේ තමයි අනුරුද්ධ වචනයක් එන්නකො මේ කියන්නේ. අනුරුද්ධ මොන දිස්ත්‍රික්කෙන්ද කියන්නේ? කෑගල්ල. මුතිය ඇති කියපන්. එන්න ෆොටෝ ගන්න. அண்ணா கூட அதை கண்ட்ரோல் பண்ணலாங்க. ஓ ஏன் பறக்கடிக்கிற மெதுவா போடு. அப்படியே பாருங்க கொஞ்சம் கிண்டு இந்த சைடு கொஞ்சம் கிண்டு. சரி அது 2x நல்லா இருக்கும். ரொம்ப கிட்ட இறங்கலையே வாசம் வரலாம் சேர்த்து விளையாடு. அப்படி வந்து சும்மா கோழி மட்டும் தான் அது விட்டு சரி அது கொதிச்சா எல்லாம் ஊருண்டா. இப்போ நீ இல்ல தீன்னு பாப்பம் நீ போட்டப்ப எலோனோட்டு அது பாப்பம் மூணு கொச்சிக்காத்துல போடு பெஸ்ட். போடியா இல்ல போடணும். பூ போடு கொச்சி அரிசி பத்திක දානවා. பத் නෙවෙයි හාල්. சொல்லு மதி பாப்பம் போடு. ஏய் ஆமாமா நிறைய தண்ணி போடுறது அந்த அதுல உள்ள தண்ணியே அது போடணும். அதான் කට්ටියම කනවා. බලමු
Poti ya. Dapat kan? Kalau finish kera, set එක cheese පාරක් දෙන්න. Namor, namor, namor,